Roza Neverabiyayişi despancine tebağı Xoser Welat Ma kevene serra hirs neveya pevajoya ki bi hemleya despancine tebağı ameye dest pekerdene. Hemleya despancine tebağı ki bi paradigmaya rayver apoyi u serkeşiye PKK'ye ameye dest pekerdene di Kurdistan, Türkiye, Rojelat u Miyanen u siyaseti dünyada bir sebebi xeyli vuriyişan. Di Kurdistan, Türkiye u Rojelat Miyanen de duvare eskeri siyasi u civati de vuriyişe pili pek ardi. Çar devleteki Kurdistan'da işgalkeri verva şari Kurdi seseriyo politikayani kırkerdişi dani domlayene. Kami, Çand, Welat u Erce Kurdan ameyi inkar kerdiş, asimili kerdiş. Di serdi devleta Türkiye niçar devletan bu hemkari u hetkariya hezane miyaniteviyan vaş Kurdan bu temami Çin bikere. Devleta Türkiye bade kırkerdişani koşkiri Dersim, Şeyh Said u zilani koy Ararati'de Goreko temsili vraşt u seronuşt. Kurdistan o xeyali tiyadı metfuno, bin erkerdeyo. Hemleya despancine tebağı o gor yan mezeli perçi kerde u kefendirna. Bini sebebi hemleya despancine tebağı ze roja Neverabiyayişi yena binamı kerdene. Gülle despancine tebağı de serrede mezge şari Kurdi'de Ahmet Teknayiş u şaro Kurd heşiyar kert. Dımra meksedi devleta Türkiye ki bu goreye xo Kurdi binert kerdi bi de kırıka ayda verda. Hirist heşt serrena pevajoye ki bu bedelan zaf granan ameyi Euro de Türkiye, Kurdistan, Rojelat u Miyanen u siyaseti dünyada vayri zayeke hususiye. Devleta Türkiye de Rojelat Miyaneni de devleta tevr averkevti u vayri arteşa tevr hezdareya NATO'yu bi. Rıhme heme hetkari u hemkariya NATO'yu nişke bu gerilayaneke be hemleya despancine tebağı bi arteşa reyde şer bikera u Euro de revşeka zaf xarabedeya. Devleti hereme NATO u heme hezi cihani nayvinene. Eurozi de hiri persayane Kurdistan'ı de hete gerilayane tegerayişi azadiya Kurdistan'ra her rozu yena derb kerdene. U hem duvarı aburi hem de siyasi de amaya tek berdene. Ek paradigmaya rayver apo u PKK'yi ne biyayene belki Euro devleti binameye Suriye u Irak'ı Çin biyayene. PKK Daişok miyane didi aşmandı arteşe Irak'ı u Suriye tek berdi u hilafeti çeteyan ilan kert tek bert. Bides hezeran çete Daişe Euro'da deste hesede ideye. Reyna dizayne hezani cihaniye rojelat miyanini do zaferi rıhet bu biyayene u inan bu gore xodu hereme dizayn bikerdene. PKK bu ni tekoşine xo verniya ro nay grote u Euro bini hezan reyde şirikatiye eşkiri kenu. Sebakın no hez u ayre irade polayiyo qasekın nerm bikere u bu gore menfiyatane xo bikar biyare dımyani plan u projeyen daye. Bini sebebi tımani xo herisane devleta Türk'ra gene u devleta Türk'ı şikeni bu havaya ke be ehlak u be pervayi sivilan qetil bikera silahane kimyeviyan bikar biyara u ağa velat ciranandı herisane işgali pek biyara. PKK u bu hemleya despancine tebağı ni vuriyayişe eskeri pek ardı. PKK bu hemleya despancine tebağı duvarı civatide zi bir sebebi vuriyayişane ki Kurdistan, Türkiye u Rojelat Miyaneni de ne ameyi xiyal kerdiş. Şaro Kurdo ki bu kar kerdiş u politikayane asimilasyonu kamuya xora amebi düri vistene kert şaro teori politik u bray vistin biyayeye hereme u dünya. Paradigmaya rayver apoyu şarani hereme u şarani bindestani dünyare bi omude xelasi. Bu paradigmaya neteweye bu demokratike vakur Rojelat Suriye'de şaran bu pratike cüye tereyde u seypey baver kert u devist pratik. Şoreşe rojavayo ki Euroze guleke de Rojelat Miyaneni de seri dayo lumineyo tör şemberi na revşeyo. Heman pratik şingal dizi ame pek ardene. Civade ezidyano ki havtay hiri fermanan ra derbaz bi bina paradigma vayre arteşa xo pavitişi bi
û êdî iyi ki biwazê şerê Êzîdî qetil bikere gerê dest dorî bifikirî. Hêzanê PDK û Iraqê na bi doran ceribnayê zî. Çiyê ku tewr mühim û bînzî paradigmaya azadiya ciniyê Rayvera Apoyî verilî di Kurdistan û Rojhilatê Miyanênî de dimire zî seranserê cîhanî de bîyê omûdê azadiya cinî. Artêşa cinî awan bî. Rojavayê ra heta Şingalê, Vakurê ra heta herêmanê pavitîşê medya û rejhilatî cinî serkişiya şerî û şorîşî kenê. Artêşa ciniyan Sûriye û Şingal de çeteyê Daişî tek berdi. Endamê na artêşê bî omûdê azadiya merdimayî. Ör Rojhilatê Miyanînî ra heta Ewropa û heta Amerîkaya Latînê cinî bina paradigma perwerdi kenê. Xeyli welatanê dînyara cinî û ciwanî tewrê têkoşînê şerê Kurdî benê. Paradigmaya netewêya demokratîk ya Rayvera Apoyî euro zê alternatîfê modernîteya kapitalîstê yena diyayîş û hewînê hêzanê cîhanî herimnenê. Hemleya despancînê tebaxê bila sebeb zê roja giyanê neweyî zê roja newêra biyayîşî nena bi namîkerdenê. Nî namîkerdî jî heq kena. Tena şerê Kurdî nê hemê şeranê bindestanê dînyarê omûdê xelasiya. Hemleya despancînê tebaxê ro Rayvera Apoyî şehîdan gerîlayena azadiyê şerê Kurdî û hemê şeranê bindestanê cîhanî fîraz ba.